energy take a medic teacher a page stream kind any teach mano ke giro almost we are there angage mau ya and ki wai take title bengom enemy and of pay me you fuel station pay take a mama no e war ga me fuel station in one time chi near mu karange ki wa karo ki bot councilors mu kene me Gulu city ma go ker motion ma waje ni mere ki winye kere wa eno medic pi kamu no authorization piani case in court and case any food packet disposing fuel station ni meberu kan wan wangeyo rache kita belt en yo en ma ki sina bel mecha posta ni pong kere ka koro chwe piani kitika degrading pedestrian tikema duo ye chi wan machalo citizens me Gulu pe wa bien eno mete wa betiko camping ka ni twi da kwa luon lo telawa magi chung pe Gulu city ke karacholi me piano ka ni twi wang matich en ki giro actually dog fuel station tema duong ngom tema duong bichere main twer yu yegi ni kamero po mir bin kabalo environment wa Gulu city teki water belt achele kan marine di Gulu city ati ka kimete kibal ne okit eni twalo message maraj chi ginene pe wabi neno ni individuals no kere councilors individually magatika supporting teach eni ki yabu kesi kumgi individually yani ka giduong gitamani numbers gitiema duong chi wabi targeting individually list yani ni watiketi jomo tal motion ni Gulu city council nyingi tie jomo supporting nyingi tie wabi neno ni ki yabu kesi kumgi individually we catch again go chamo chana pala dirty no go chamo illegally chana and again bunge kitme chulune but fuel station pe wa mero I pedestrian kan pe wa meti koripong papi mapongo Kampala ki tuok lobo mukeneni pe mero bien ka yelewa ngo Gulu city ka eni don lobo dan weng mero eno don lo pe beru kite eni